Ingdeng plikep raner kep karbi risunim so rong aje nang kelang duna tum anta gari ke cewana hut KCS pen kapati ga rona teng pen kevang japhan ke pachini. TRPS inglong kiri dena rong hawar pen ningkan esega mai kangni. Long hup timung arong adolong pen towar ke meme derajok rat ka cheleng kisum. Aprang si karbi ang live kelang arat doana pan nilihin pen karbi risonim so rong aja kardom ang pajiriglo. Nilimen sang pi jirbon kiling pila pen non arjek tha bertang ton pen. Karbi risonim so rong aja hudlo pulote nihang ni rep ang kang pen lak agari si tara lang so long wangji. Bangso gari kunatsi pasang dam nang jima kupu towarsi kapadam nang jima laso kelang chariar pulake volunteer atum hello. Jong si volunteer atum alam ar jupa me pulote kedam kewang gari kapasang japhan thangnara ka siksa ka sona videt tahai. Lason si pining ingdeng plikep raner kep karbi risonim so ronga jelong abangke mesen pen gari kedam kewang ke joy keje phanpura KCS Central Committee hin pen pathik pondo. Aron ke pathik pona teng lake VIP, VVIP, Judge, Guest lapen KCS Central Committee tum anabangke donduri si mate gate number 1 lake kajirong hang pi clock tawara hin pello. Sub committee do ana tuma bangke donduri hini mate gate number 2 lake thongnok be kumlina hin pen. Zonal committee do ana tuma bangke donduri pli mate gate number 4 lake dekreng langso hin pensi wang nang po. Fooding sub committee KAFACA lapen hampang asong ke do ana tumabangke donduri troxy mate gate number 7 lake kicho kijuna boha hin pello kelang arat do ana gari lason si cruiser winger auto lapen kaprek agari do ansagame donduri troxy mate gate number 7 lapen no thengpi adungalong gari ka pasang atum do ana bangke donduri truck gita ashrama hin pensi barnang po lapen gate number 2 long kapasang agari do ana bangke gate 3 mate muso so donre hin pensi barnang po pusi bangdak pon. Lasing deng plikep raner kep karbi risunim so rong aje katalona long pinini thom ke plenger ni volunteers atum rat pen kachingki ko ansi kisungma bangso buthak volunteers in charge thangsing timum pen arju ponsina pini lage ingdeng plikep raner kep karbi youth festival ni thom ke chogar ni lo lasila bangso ni ladak ke damtang anikan pen stame lason si gari motor ke wang ke damatum pen ke cepat siksak nei adu ke ching hoi nei lapen rat pen ke chipong nei a department bulote volunteer latai sonlo lasi labangso a volunteer atum rada tum pen kiching ki du kisung ko ana alang tum keche face nang ma labangso puthai tum clardak pen kichini je phan non ladak KSA amai phulo thangsing timung alang li do posi alang li long pen la volunteer ke do ke tha ko so ansi alang tum ki du kisung ma labangso puthai elitum alang li long pen ar jupon sena chala bangso nangle tu maning kan bang stame volunteer dolo asi la bangso volunteer long ki do uno hot public tumpen ke face nang ko anak du ka kisung lo la so puthak nang kan batun ka ingdeng plikebra nerkep karbi youth festival tarlang salo pathik pon itu maning kan wang tame volunteers ar pusi endum athe volunteers ar pu isike thetan ar pu dak mesen ben jong youth festival dak kamanji ko te volunteers tum ke claim ke dam ta isia ke nang sot athe dake hong pen chenglok atok anu pen labangso youth festival nang kelang donji phansi mulitum che thorang pache hala bangso mulitum ke bang che thor gari penang an akasik sak nane ki pasang dim ka ve nane munitum kari kan khang me ke dam hala hai kipa mesenji la pen hala bangso youth festival environment kipa mesenji phanke netum volunteers tum dode sang selo iritum ada baji ner ke pen chenglok ho ajo baji hini ansi ditum dodo lasi nilitum pangrum pet bang kharok ke thomra phokep a volunteers tu aninga klong besi la tu ma volunteers ken ro asi akasik sake la lo litum ke akasik sak putakali litum methang responsibility lo posi koson si ala bangso responsibility mesen bagi pacun bonji phan ke litum anutin tame mane pen kaching check dolo mane phan ke than ke parajir mi pen dolo mane phan asap supu mane tuare paklang dolo lasi asik sak ke la lo a duty masih lason pinang lo posi kasik sak pe putam dolo litum responsibility methang check tem lo muthe hala armung bang ong amat
gari motor bang ong masih asap so ke pasang dim kasi tonte la pen hala gari motor ke palu dim kasi tonte ajo ni si asap so hot pen ke pu visitors tu me asap so isi ni lam kasi than ko ke tilo te komane visitor tu mande dak lokal pun punana dipu lokal tu pine aning na chihak ki la pusong sta me tu aning tihak ke hot pen ke dolom telang tak ki damnang dia dim tibok head pen palilong dia tipo aning ki tihak lo bon tame labangso karbi youth festival karbi people hall ke area thepik lapen labangso area along kapre kapre toward non pisar lam VIP guest lapen karbi cultural society central committee tum anke la gate number 1 pe sivangpo gate number 1 pen wangpo la tum dat hembu mokrang achatai la pasangpo tibon tame labangso VIP a rotong tame kisuman sub committee tum tarang budun chok ti hala bangso KCS pen kipat hik pon arona te le jong itum follow lutang te itum kasik sak ke bisara lam non all sub committee tum ke bang nang bang ke gate number 2 thonok be na basi bang nang po thonok be la dung head parking zone do daksi pasana po late all sub committee lo la gate number 1 bang VIP tum lo la pen zone tum general committee tum ke do an ke gate number 4 si bang nang ji gate number 4 kono la lutang te dikheng lang so pen bang po hala helipad lang cepat pet hala so gate pasi gate number 4 plo zone tum an ke beli hormu hortal kache roy ponon kisu kiun e ponon hal bangso tuwarsi wanang po tibon tame la bangso karbi people hall tar langso ke area thepik amasi kadok kaveta aport hek pensi men si palelong nai masila get number 1 pen bangla tipo hala bangno kasik sak nailo kasi pini la bangso media la pen ka chuli gang tum ke ilitum la bangso festival mesen pa chuli pong te karbi cultural society men ko sons instruction kipima ko po towar si damnang jima ko nasi gari pasang jima hala so te le pasang long te volunteer sumta chiche job plot po volunteer sumta me lam sitor ko job plot News report Karbi Anglong live. Thongnok Bay Rubber Producer Society mate thi hekpen TRPS ningkane segamai pini denarong CR English School Hongjailong padupon. Bangsohut Assistant Development Officer Rubber Board Sangpi Ambili Keke Sedami Chetongdun. Kedam tang Pharu Krisir Kebra Troksir Kebra ner Kepen Pharu Krisir Kebra Sirkep Kebra Sirkepan ingkan pen denarong hawar rubber plantation ajai mek dingkon bomlo. Bangso pen denarong hawar jasmet dong habathoi inglong kiri on berong pen chenglok penangan hawar alongke rubber plantation pen loksi ali chipalong pon rintilo. Lasonsi rubber plantation aputak anso se kapangtang pon unchia phanpura Nagaon Rubber Regional Office la pen kaprek adimalong pen seke kipia sai sitame deng bomsi radaphan thanpon bomlo. Lasonsi denarong hawar malom jasemet rubber plantation asai ke claim pon apang phubang phiatu chelang rapet pensi Thongnok Bay Rubber Producer Society amen pen rubber plantation aputak isi hirklong ahongklam kapaman pon unchia phan chisik chedang ponlo. Lasonsi pini denarong hawar pen Thongnok Bay Rubber Producer Society ningkane segamai sitami paman pon. Bangsohut Nagaon District pen Rubber Board Deputy Production Commissioner Salimol Yepen pen Rubber Board Assistant Development Officer Sangpi Ambili Keke atum sitami nang chitong roti. Ini bersifat general meeting of Rubber Producer Society akhir tentatif fungsi membantu rubber plantation annual general meeting chief guest rubber board Nagaon dan Chetongdun apuni yang মই assistant development officer regional office Nagaon আজি স্পেশাল ডে আছে Dengaon Thongnok Bay RBS annual general body special guest hobo amar deputy rubber production commissioner regional office Nagaon bar lagise Thongnok Bay RBS बहुत दुनिया के काम करी আছে दुनिया के अरेंजमेंट करिছে আৰু আমি 3-4 মাহ হৈছে এইটো কাৰণে আমি ডিসকাশনটো চলি আছিল কেতিয়া আমি এনেকৈ অৰ্গানাইজ কৰি আৰপিএছৰ পৰা এনেকৈ এটা ডেট দিছে Thongnok Bay RBSৰ হ'লে একটা active RPS যিকোনো সাবজেক্টৰ কিবা এটা কাম কৰিলে
তেখেতে মানে আপ্ৰোচ কৰিলে ৰেডি ৰেছপন্স সেইটো কাৰণে এটা গ্ৰুপ প্ৰচেছিং চেণ্টাৰৰ কাৰণে ছেলেক্ট কৰিছে প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত এই প্ৰজেক্টটো মানে আণ্ডাৰ প্ৰচেছিঙত আছে আশা কৰি আছোঁ এই বছৰ এইটো চালু হ'ব সেইটো কাৰণে আপ্ৰোচ কমিটি মানে আশা কৰি আছে এই বছৰ এইটো হ'ব বুলি এই কৰোণাৰ কাৰণে অলপ News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live. Kuchina kitchen appliance hinpen non clickable nerke bangdeng Karbi resurim so rong ajelong kadto kabeyaphan biruta kimi kiwanpi. Labang so kula da longpen nang litung hem mi hi balong kenang sot mesen a hormu long poningji sonsi chimney water purifier micro oven dish washer lapen cooking hook lason ho a hormu nang litung anam ki jungpen long poningji lapen an parda EMI awar saita long poningji installation saya bank company atumsi klemponichi lapenisi ninga rong memia birta bangke non eprang penke di phualong kuchina aru nangbi ipo angton alam kachini japhan 8474083223 a mobile number along humri ignore lakhain ko resi borjan MSC constituency angkang kararong pierong adum longhup timungarong kachukim ningkan trok kep suse artap lengtanglo bonta pinyar nianta kemisen atowara pendulong kemisen kavedera jok raratum ajonarlo kachileng kisungna labang sorong don phokep sose arado lapen la so towar kararong pierong non towar krong plipen longhup timungarong pen hidipi DDS atowar chitoklo Kedam tang pendang aning kan penta la sorong rarapan masakta sorkaratum kanghon kangjin supona viajok pinyar ni anta dolong towar kimisen kabesi thekpon long bomlo la sojok kepa phia par paphidun thuason si nangman thu bomlo sorkar pen ason kaprega varsai kelong tunje bangke heloving alam lo kusi rap pen pachini do da ke ni to longhup timorong lo la si ni to ke only pu ni pia kai pen tani kom se kon tani kan paroni bang ke palo bon se tana putok tani tu gomen na hin po bang ke ne pu tani tu ma chata atlisti long ni pila ni tu ke do ke thak sik sa mane ni tu e lang ke jun ponoi tu wa ke dam ponoi ni tu mi thang si che bor ising tu pu ta paduk bom la si gomen hin bang ke no putok da la konsil tu ma sa lo ni tu ram ro hang ta no pu tani tu ma phang ke na pu tani tu amu karong tuang na puta bang pin lang kasi sita bang nili matha dama ke solo mone sarkar ta nang lang tong de tu chipanin ding bom lo tu rong pen chirung chiri tu bor I bom lo to war puno lang ki jun puno e ke du ke thak puno si tu bor I bom sita ni tu ta anis ni tu ta mone sarkar lo ba ni tu ta ke ni lo mone mo amu ka phan pite bahut pite ni tu phanang lai mi ni chipaduk bom lo tanggal ke dantang apa hot la junto bangso kili ka hot MLA kilik punon MP kilik ka hot punon tame la bangso naga chpar ju bate campaign ason wangke mana na tumha mone la sota mone lang tum bang lo camping te bang lo lang tum nang pupo ni tum phanjong si election nang pahai ma bhu nang phalite ni tum mu ni tum towar puno ring puno mi puno ma hemsu puno ma bathroom proliting panitum nang lang pu punitum nang alang tum nang chak bom lo asila solang to lang kari bai tum paduk bom lo sita non ni tum to sarkar BJP सरकार तुमले परिवर्तन सरकार पुछि पुसितमे लonghup timungaro bangke non pu anta chilarun thekthede Karbi Anglong aro towar dolong pendanglo kijuna langka bi kulote lake Karbi arong lu chitang thekni seta My meeting along lam kaning je Karbi Anglong ta chingthur ulu ko bangke cheton pon pe pinlo buta rat pen ningje bonthu
Lasinon ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tumpen halabang sorong rara phanta kaching thura sayamu pale damasonte rat ali longji. Bukajan pen ananteran Karbi Anglong live. Lam pen kali bonta sai ke claim pen ajok inut APHLC Songjapo Ruby Singh Ronghang Mahamaya constituency ke parlo sar iktimung polling station angkang Chitung Langso Kanya Terang rong alongta rong atowar silang pipon thusi kerabang thek chepaklang dam. Lasonsi Mahamaya constituency ke parlo sar iktimung polling station arlo Chitung Langso Kanya Terang rong pendang anararatum rong atowar kasalam pia puthak APHLC Songjapo Ruby Singh Ronghang aphan kachuru pajirpon. Bangso towar nang salam pinang jipu arpu gedo tumalong apkhong chohang dunlo bonta mo pinang salam pipo pulam chakansi nang jipi chot bonta towar nang salam pipedel bangso jok sai jok je non ke bang GMAC kiligalong APHLC pen karjap dunji po bangku APHLC Hauraghat Legislative Assembly Committee kongchun bang Ruby Singh Ronghang along kirap ka chohang damateng alangli methang jongjung akhia dat pen towar nang salam piponlo Lasi alang lila puson ning keme pen sorkar pen kachirap ave pin pen sitami bangso kisung pen nang kirap theka potsi kachuro pajur pon lo pusi rara tum pen ning chipon hoptai siwet pen alang li nili tumarong wang lo kania terang rong alang li hoptai siwet pen alang li nang chipachini lo nili tum chohang nun lo pinelo alang li kupilo nili tum chohang dun pen towar nangji towar nangi pulo alang li nang chakang lo hoptai siwet pen lasi nili tum ke towar ave pulo de kisu ki un e ajo phirlo ta chipon nangi towar ave pulo de eli tum konasi gidam thekpo swalam lo lasi nili tum ke Ruby Singh Ronghang phan ke nili tum ke niling aklong mate arna mateng lo nili tum ke dak ko an lo 12 bosor anil tum la puna doilo jong sitami nili tum BJP tumalong ta hang dunilo alang litum thalang putanan pon danang pijak thalang lasi ni tum alang li Ruby Singh Ronghang long litum chingwai dunlo lasi alang lisi pini ani kela alita na piglo nasi nang rapon iglo lasi alang thegi chu amunit pute angsong kangni angsong anghoi kangni le alang thekali karbi munit kaching hon theksi munit ke karbi palo lasi khe kiching hontek alang li Ruby Singh Ronghang henlo lasi peneng election ke Ruby Singh Ronghang aphansi ni tum ki pahai duripu Lapuson inura ning ke mea bang phujongsi MAC nang man pulote anso sesi rongara tuma phan nang chilang thekpo puda ning chipa thepon renti lasi ke bang GMAC ke lega hut ke alang li phansi chirap dun pen pahai vekpo puda thanpon tumhana chohang bang ke rapon lo nang li tumhan ni tum Congress lapen SDC dotik ahut puistame ni tum dakedo ning concrete roxy ni le lo si anut long pantani tum towar nang ji polam thebang ni lipin podon lo poifista non puta ni tum che theklong le BJP pe non Bharatiya Janata Party tum do bom puistame ni tum pin podon lo stame non puta nanglang le lasi non ni tum long nangkelang kichuning ripen alang li sar Ruby Singh Ronghang alang li sarkar we pin pen stami ni tumhan nang chipaduk pen pen aja kong chiti pen ni tumhan towar la pen ni tumhan nang patang pilo asini ni tumge peneng bang ke madule ni tumhan nang than ba bang puistami ni tumbang kroin thek thelo alang li phan sar Ruby Singh Ronghang phan si ni tumke vot divek por la pen ni tum dana kam tame ni tum cherap dun pusi inai nang li tum Dong mukak pen semsing inti Karbi Anglong live. Tang te pini prime time abirta kala ponsi kang tonik lo.